Assalamu alaikum dostlar, hurmatlı bizim kanalımızın көрүүчүлөрү. Бүгүн 2019 жылдын 14 декабры, авторунук Бишкек. Бүгүнкү бул чыгарышта кайрадан сиздерге мына ошол немец унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Көңүлдүү экранга буруңуздар. Volkswagen Vento сыртынан караганда абалы жакшы экен. Жылы 93, объем 1.8 механика. $3400, 556, 50, 30, 50. Жашыл түстө 520, жылы 90, 2.5 механика, $2700, 0505, 13, 55, 53. Audi A6, жылы 2003, 3 куб. Идеальное состояние. Коробкасы автомат, рестайлинг, $4800, 0.8, 40, 04, 91. Газ, бензин экендигин эске алып коюңуздар. Газдагы установка болуп тур. Баасы дагы орто баада $4800. Passat B5 универсал, жылы 2000, объем 1.6 механика, 5 ступка, абалы жакшы дейт. Родной краска, баасы $4500, 0.7, 53, 38, 15. Vento көк түстө, жылы 96, объем 1.8 моно, механика, $3500, 0555, 14, 02, 84. Suzuki R-Wagon, жылы 2002, 97 мың гана километр жүргөн дейт. Объем 1.3, идеальное состояние. Коробкасы автомат, баасы $4500, 0.7, 53, 38, 15. Дагы бир кара түстө Audi A6, жылы 2004, 2 объем автомат, $4800, 0556, 66, 19, 76. Транзит номерде Passat B4, жылы 94, объем 1.8 моно, механика, $170 000 сом, 0702, 25, 07, 50. Кара түстө X5 көрсөтөбүз. Жылы 2002, объем 44, газ, бензин, коробка автомат, абалы жакшы дейт. Баасы $6500, 0702, 11, 20, 00. Газ, бензин экендигини эске алып коюңуздар. Номерди дагы оржалатып коелу. 0702, 112, 0, 0, 0. Отуз тогузунчу кузовундагы BMW-нын дизелин издегендер болсо, көрүңүздөр, жылы 2002, объем 3, автомат. Окончательный баасы $4000 дейт. Без вложения.
0705 60 90 09. Audi 100 старушка, жылы 86, 2.3 объем, механика, болған басы 85 мың деді. 0703 99 65 51. Passat B3 седан, ақ түсті, 306 мың километр жүрген, жылы 89, объем 1.8, басы 160 мың сом, 0705 346 246. Үстінде даяр багажниктағы бар. Passat B3 Титан дискада. Қышқа даяр, қышқа дөңгелектерді бар. Гоформ фирмасы. 210 кузов Mercedes, жылы 2000, 3.2 автомат, $5500, 555 13 66 13. Boss түсті 211 Mercedes, 3.2 объем, жылы 2004, коробка автомат, Авангард, $6500, 0703 31 25 03. Volkswagen Golf 4, жылы 98, объем 1.6, механика, 200 мың сом деді. Номері 0505 28 28 25. Audi A6, жылы 95, объем 2.8, автомат, $4500, 0771 15 17 15 0706 22 81 81. Mitsubishi Galant, жылы 99, объем 2.4, коробка механика, 155 мың сом. Басындағы жақсы қойып тұр, орта балы 0555 44 99 07 555 44 99 07. Қара түсті Volkswagen Golf 5, жылы 2004, объем 1.4, $4500, 771 94 52 66. Mercedes-Benz 211, AMG, жылы 2003, объем 5.5 компрессор, коробка автомат, $13500, 0700 08 77 77. Беш объемды өте жасалған AMG 211 Mercedes іздегендер болса көріңіздер, базарға шығып тұр. Honda Civic транзит өмірді Россиядан жақында келіп тұр. Жылы 2003, объем 1.7 автомат, басы $3900, 0707 31 35 44.
Mercedes 324 Ешка жылы 93 коробка автомат 2.2 объем $4400 0403 85 32 77. Достар, мына ушул Golf 4 мынасы срочно сатып жатты. Японец дейт. Жылы 2002 объем. Бүт кузовтары таза дейт. Родной деп жазып тур. $4600 басы. Для тебя, для тех, кто ищет дейт. Өз үчүн ким издеген болсо, өтө таза машина дейт. Номерди айтып коелу: 0702 03 03 40. Достар, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар, ошондой эле комментарийге суроолор болсо калтырыңыздар. Биз эртеңки базарды тартканды улантабыз. Көрүшкөнчө